Za Ramazan ne pripremam nikada previše hrane jer nas post uči skromnosti. Za današnji iftar pripremit ću tirit pitu. Prvo pripremam temeljac od putera, vode i soli. Zatim 4 velike filete pileće isjeckam na kockice. Propržim na vrelom ulju. Nemojte previše, samo da meso promijeni boju. Ja samo posolim, eventualno nekad pobiberim. Potom dodam vrhnje za kuhanje, pola litre, i ostavim da se tako malo krčka. Naravno, vrhnje uvijek sačinim vegetom. Kada se piletina pripremila, uzimam temeljac i svaku pečenu jufku ubacujem u njega, ostavim nekih 10 do 20 sekundi i redam u tepsiju. Nakon prvog sloja jufki stavljam piletinu, potom opet redam jufke, pa još jedan red piletine i sve to završim jufkama. Tirit pitu pečem u dobro zagrijanoj rerni na 250 stepeni nekih 30 do 35 minuta, zavisi kakva je vaša rerna, može i 45. Kada se ispeče, sve zalijem vrhnjem za kuhanje. Prijatno!